Yes mbaye ikaze nshuti bakunzi ba Bwakeye TV News, noneho ibintu byakomeye muri shampiyona y'u Rwanda, ho Kenisi cyangwa se Gakoza Nkuriza Charles abyutse avuga ikintu gikomeye cyane gikomeje kuba muri shampiyona hano mu Rwanda. Perezida wa Gasogi United rero Gakoza Nkuriza Charles yavuze ko hari abakinnyi agiye kwirukana kubera gutanga amanota ndetse no kugurisha imikino. Ni mu gihe iyi kipe ye asanzwe ayobora Gasogi United yari imaze iminsi ititwara neza, ndetse abantu benshi bagashinja Kenisi kariwe utanga ikipe cyangwa se gutanga amanota, dore ko nta kintu abaharanira yaba gutwara igikombe cyangwa se kumanuka. Gasogi United rero imaze iminsi ititwara neza muri shampiyona, ndetse yatsinzwe na Marine igitego kimwe ku busa mu mukino w'umunsi wa 27 wabaye ku cyumweru tariki 30 Mata 2023. Mu kiganiro rero Shiro cya Radio NTV1 cyo kuri wa kabiri tariki ya 2 Gicurasi mu gitondo ubu tuvugana, Kenisi yavuze ko atishimiye uburyo iyi kipe imaze iminsi yitwara, ndetse ko hari abakinnyi agiye kwirukanira gutanga amanota no kugurisha imikino. Ndetse Kenisi amakuru ari nuko ashobora kuba afite ibihamya simusiga bigaragaza abayobozi amakipe atandukanye yo mu Rwanda bagiye bandikira abakinnyi be babasaba ko babaha amanota cyangwa se bakwitwara nabi mu mukino. Umuyobozi wa Gasogi United rero yavuze ko ibi ari byo byatumye abahagaritse guhemba ikipe kugira ngo ibanze yikosore, ndetse abwira abakinnyi ko mu gihe bazajya baba batsinze umukino bazajya ahabwa hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200, ariko ibyo guhemba abakinnyi byo ntabikozwa uyu mugabo Gakoza Nkuriza Charles. Mu magambo ye agira ati, ibyabaye ku mukino wa Etincelle mwarabibonye ku buryo umuntu ari kuri ibitego 4 mu minota 10 kugira ngo agere ku mwanda we, no kuvuga ibyo yise umwanda we cyangwa se match fixing mu rurimi rw'amahanga. Yagize ati rero mujye mwumva agahinda mudutera, mwabonye ibyabaye ku mukino wa Rayon Sport, abantu bamwe bigusha nk'aho ari ibishashi bajugunye, abandi umuntu ukuntu bikoresha komedi cyangwa se urwenya batanga ibitego bidasobanutse. Ibi bikaba ari bimwe mu bihamya Kenisi ashingira avuga ko ikipe irimo abakinnyi bamuhemukiye batanga amanota, ndetse akavuga ko nyuma y'umukino wa Etincelle yatsinzwe ibitego 5-1. Hari umukinnyi wabwiye abatoza ko batagakwiye kongera kumushyira mu kibuga, ariko bambwira ko bafite ikibazo cy'abakinnyi bake kuko hari abagiye mu bukwe bwa mugenzi wabo Tresoro bari bataragaruka. Uyu muyobozi wa Gasogi United rero yanagarutse ku mukinnyi wabwiye bagenzi be ko yamutumye gutanga ibitego ku ikipe bagiye guhura. Kuri ubu Gasogi iri ku mwanya wa 7 n'amanota 39 y'imikino 27 imaze gukinwa muri shampiyona y'u Rwanda. Iyi yari Bwakeye TV News, nshimira amaze akora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukomeza kugira ibiganiro bitandukanye. Bwakeye TV News ikugezaho umunsi ku munsi, nawe utarayikora ngira nyamuneka yikore, kubera ko amakuru ashyushye no mu Rwanda cyane cyane muri shampiyona y'u Rwanda. Twavuga ko iyo ari intambwe Kenisi ateye, ndetse twanavuga ko bishobora kwinjirwamo mu gihugu cyangwa se urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Iyi yari Bwakeye TV News. Ciao.